mbwenu ejine bakweta naye tubetera Pentecostal Unity Crusade kandi kiri kigarukamu otakesire aba bushenyi yetabo mu kanisa yawe twatunga mu kanisa bangambire namba turi bishatu 50 plus buri kanisa yarita abantu 20 those are 7-8,000 konga twine bapasaza abandi abatari aha abandi takubasa kukigamba katutike ngo ariyo Crusade Boma mukama simu yotobaro mutuchitero mu ngaro zamani mukamuti yesasimwe amazina Bishop Jore Kagira tumwine kandi orukuhagira ekigambo kibarkweta obumwe ahabwo kuba obumwe bukatandukwa mukamuti Yesu Kristo obu yatureta twena hamwe abayiraguju abajungu buri karayona twena katufera ngo muntu umwe nabwo eke obumwe nishaba abantu mwena mwije twatanise nko kuturu kukishoma omurupa Filipe shuri biro gwa kabiri nagira tumushyikirizo kushemerwa kwanje mwabana mukwatanisa nabwo eke nishaba mwena abantu bona abararaka video aka abareba Bishop Nathan Nagamba abareba Apostle Willy Nagamba nabandi bona nko kumwara abahereza aba abo kigambo cyo kupromotinga omwe gwa Kristo mwije twena twatanisize hamwe mwije twena tubagane kigambo cya Ruhanga mwije twena tubagane okukira kwa Ruhanga ahabwo kubakayija hari ahabwo abo bona abaruko mwichereza weno rukugamba izina Yesu Kristo 2011 aije Boma twatanisize hamwe tusemererwa hamwe tucelebratinge okunda kwa Kristo omuzina rya Tateito neryo mwana neryo moyo rwera oguy no muhereza munywani wawe bunanuche jime commonly known as Sara Washeka nitukweta iwo mutono mukuru kwisha aha Unity Crusade Boma futandukane 2011 byo kwa mwenda kusiye 2014 leta yo mugenzi wawe manyiso ndisho abarukweziringa twabasiga tukwatanise n'abahereza bona cebemberwe Bishop Nasani Ibrahimu na Apostle Willy tumwine Krista imbisubwe stana taherosi tweshanjeyo ahizoba ndiyoromwe mukama kureteje twagara kubebaza mwena kubanga tubaletedde olukungano lw'amaanyi eno bagiyita Pentecostal Unity Crusade egenda kubeerawo ennaku z'omwezi 11 mpaka 14 ogw'omwenda abasumba bonna bambadde reflectors ndowooza mubalaba tugenda kutambuza flyers ekibuga kyonna nga twetegekera olukungana lwaffe ba bishops bannabbi bonna abasajja ba Mukama bonna ab'amaanyi oguna Apostle Joram tumusime ntwenda kweta abantu bona bo burengero izoba twine Crusade 2011 kushye 2014 eturiyo tutebekanisa Boma ground nitubeta mwena twine conference y'abantu bona kutandikana shayi 2 kucyasha mushanju zakasheshe kandi omwazyo twine Crusade y'abantu bona abarwire empumi ebifamatu abantu bona abakwenda kurira kigambo cya Mukama omwazyo nibyo kutangaza kandi ekindi kintu cyo kutangaza kiri mu conference kandi kirungi mnonga hariho kugaba ebirabo izoba ryo kubanza 11 shayi 10 abantu baza kutunga obukongi bwabo yijohikeho tunga kakongi kawe akari kuja kwanguza pichi kakwanguza ebyoma by'emizindaro kakwanguza okatunga nente okatunga sora okatunga nese